Boh, nom. Mata on laun bu na, merenuman sudah. Marah torong tolong ibu. Cia, Latina rakyat. Apa cerita rupuki ya? Ya mas kia dur, kan bu nasi ninggol. At least kita harus punya tanggung jawab gitu loh. Si, asa habeling di teko re. Latina rabu na si banyak caca. Are kabo dan kapuru. Latina mun tak nare main tare kapa. Sampai tak napa-napa, nom. Anjak tak arah-arah kok Jo. Siapa Jo Rajo? Adur kurang, nom. Mal, Mau apa dia mana mat? cincin cewek dian HP. Melihat HP kok. Mana ini mah? Pering tuh ceneng. Syah, semak raja nang kok mejo. Arah apa matain tadi langsung ke rumah nah? Tak bagi mal. Saya nggak nipu mat. Buat aja gampang percaya aja Satya. Mulai tengku tak ibu, apa boleh punya alasan coba beres tak beres ya bu. Masa ramal. Boh, cuman Satya mat, tak lah banyak ketetian. Tak nipu bareng, ampu pesena saya pegang. Nih porakan kok, cuma semak. Mak yo bermun kok. Lek kentakuan kok apa? Iyo berde ya bayi mat. Tapi repet deh kabak nah. Mas kita mau karo mana mun Satya pesena lagi mat, bak na jaja apa? Deki badan aku nih pun di Sapora. Perkara dia tak cocok ben pesena. Boleh takut na jadi ngaku nak kunering to jeneng. Aslinya tak temu asal lah kan repot. Ya mangkeren jorang. Ada kun kewaspadaan dari aku. Ini nggak terus aman? Bobo, antos gelu mal. Saya juli mulai. Kan cahaya kok dina gelu. Berapa pun nak tibi takut? Wah, dimma bodong kok takok. Keng kuna gengku. Tina apa tenang. Iya rokok bodoh. Engkau tak tahu cek juru anak Najib Patli yo. Sia. Ben nyampean sakancaan masuk sifat lambok. Iyo lambok. Ki pada tak nemu borok temur wah. Satya Najib Patli lah kaya. Tak ada tak pernah main pole cok. Temu cuy nggak Satya kangko. Sia. Mak kok saya tak engak anak nom, si ampian salera apa kun. Iya bener persoalan lupa karoba cok. Tapi rasa panganggep. Meski asing kok pakun muda sakale. Mun lah kanca elang panganggep bo. Padu boy tak kira padu ben lambok. Napa kene ka bodoh hubungan na ben soki Najib Patli nom. Yo belum tanto kia jo. Jadi akun kertek pikiran orang tak andik marah sengkok si korang kakanca. Bisa jadi saking dari sibuk Najib Patli kia saya tak sempat amain kabengko. Tapi lakar kabenyaan nom. Orang mentile naik derajat de au bawa bang sana. Iya lah karjo. Sabab soki ben miskin. Saungkuna pada ujian setepuk kika apa. Se miskin iuji kasaburan nah. Se soki iuji rasa syukurra. Tapi tina lah jo. Sengkok ben na tak pantas ngurus masalah jeria. Eluk lah. Bek na demak aja ya. Malah sunuruk bunting kok malah gelo. Entara le mele nom. Tapi tinggal tore. Ya terang masuk kula. Takut deki kaju nang lotor pole. Allah tina tak usah jo. Tak kira jo. Ben sambil semak kia ya lah. Ngki tinggal pon nom kula terus samun ngak kenika. Kalangkung ya jo. Engki pon nom kula kado. Ya mau mata dulu tinggi matre mat.
Mana boleh kok ya? Bantos ke lu man. Ini apa tenang. Pamerem lehapin kok lu. Boleh sih melapi kak? Iya lek. Tolos magia berempat lek. Sesuai postingan kak. Buat nanengi postingan ngucap mulus. Tapi ya boleh lecet tuh. Lecet dikit nggak ngaruh. Betri ki awet. Pemakaian singkat. Tangan pertama kak. Beda masalah. Cap komplain 24-5 jam. Aduh, saporana lek. Mun arke sa postingan kok tak mampu ja. Kurangi marah. Berempat larau nak. Saya boleh mak lek. Ameler. HP belum juta, tak bersajuta 500. Mata kau beli tajil pe. Oleh picture tanya nak. Pak biasa lek. Boh, mak ngangkat kak. Ya ngangkat lah. Coba nak kusi tengki jajana. Bertabar ni jual beli biasa. Kinjuk kusi ngina. Boleh kau tahu main HP je dah berapa 2 juta saja. Iya lambu anyar belum juta. Pas saatnya boleh nak jual belum juta kan nyari masalah kan? Ya jira kan tak nangko. Leka area jual 20 juta pun kau tak harap aja. Cara dingko. Mau sibuk nasi emo. Mentah kelar meleh. Itu usah beli. Tau cening madim mah buat nalek. Laut na pasar. Apa? Di mana Romana Cibatli toh? Anak nanggo kak. Boh, marah borem kak. 1.500.000 lakoni ke Roma. Jadi nak kira-kira boleh lek. Enggak boleh sandal bola na cecer. Marah kak yo. Bengala ketakun kapan abolo buka pebokna. Buru kapi ngajelinding yo. Adin, mata kau tu mana macam? Benar mata gelak abolo yang mana buka pura. Lah kare sengaja pun kok cat. Biar kasih kejutan. Wah, mal. Mal. Mak buru benar apa? Mata iya cok buru juru anak Cibatli. Buyar apa, Geng? Jok, engkau tak terlalu sana. Siapa Cipatli? Orang yang terpandang itu satu jening mat. Aduh, mak buruan nabek nah. Mun ki anya mama nosa, ben abek bede jalan si bener. Mak kok sita kok a. Cuk biasa nabek na pesan moral lah ka kuskus. Cok macam kayak tak saka pina orang takut ke pesan moral. Mun jak nak kabar doh. Cibatli dia bisa ngelakoni apa boy melakadung bekel. Maksudnya bek nah, Cipatli tukang mate orang. Yo, benilah cuma teh orang mah. Selain dia bisa lakoni ngokom, nyeher, mata baju bini, mata lalake. Pokoknya bisa motos kelancaran na odi na orang seka bekeli lah cu. Aduh. Tak nyaman ki ya mun marajer ya. Mun pas tak epalanang engko.
Tak buru nunduk nok manu amal. Positif bedisong kok men bini. Lah, mangkana. Bade deki madruki oba kasih terima madruki ya. Katanya pelancang urusan, buru Bimayu. Ya mai man. Marah di mabode para bendik. Patau ka adur. Iba bini anamun kok mek pola ambuna kala mun iba bini. Bah. Kau lo nyari kia nong. Mun nemu tak angok kala tibik beri. Iya siapa tahu gabekna tak cocok pola ka adur. Tak cutu ben bekna pola cutu ben adur. Mek kere kau lagi posang kia. Sambil na adur ki anggunan ben kau lah nong. Ben pole bisnisnya sampean raja. Tak ya cerina bisnis kian apa mun sampean? Mak mikir ya cerina adik. Kentak ngampu kiring tua terus pi pocor. Masalah nasa nyengkok. Cek sing tak kebi masalah boleh ka. Cek kadang masalah ben orang. Engkok semiru urusan na. Lah engkok si patodus. Boh. Cek anu sampean kan kok cak orang tua na. Bagi kau lah beri. Iya raga pulana. Saporana no. Kau lah kelihatannya. Tanya apa? Tapi sampean jak ngosok. Katanya peng sampean ngosok. Sok ambu ati di tukang ngorok na sampean. Mak ngosok arah. Tanya apa bu na? Sampean andi ser kino. Saporana no. Katanya peng sampean ngosok pecat bagi kau lah samangken. Jangan buat ngosok yang ngecit perak. Cak siapa jadi buat nang kondisi seher. Boh, sampean tak oning apa? Cak sampean pun kasuhur kanca. Benikun masalah sukina, tapi soal tatingkanna. Kanca tak kok kapi ka sampean no. Astagfirullah. Kan suruh akhir-akhirnya tambah ari sengkok ngabus orang acurak lain. Siapa si Afid na sengkok marah jadi adik? Sobung si Afid nanom. Nikah pada ben catur si gila. Saben adur masalah ben orang sampeyan si yang bagi. Kok ikan cenga, kok sehera, kok ya koma. Ben eba macet urusan dah. Nom. Nom, siapa nom? Nom. Apa tim? Jangan kau tak ngosok. Tahu sambu na. Benih soal kenikah no. Terus apa? Sampean tak andik sehrongku tapi ki. Andek mulai dari dina buat nih paburu tabu namun kok. Allahu Akbar. Saburana kau lah andik salah raja ke sampean nom. Keng minta tolong cek seher kau lah. Bu, nah boleh. Saabitri ya buat nih kapolong mun sengkok. Pernah buat anak ngari si tak biasa dari sengkok. Mun perkara si tak biasa sobung nom. Keng sapurana nikah. Tapi mun ngabes salerana sampean, beg berit corak. Beg peteng roh. Benih peteng, cet mua celeng sengkok. Maksa caca marajeria. Tak seher keng ni mulai tobat na dari dina. Sapurana nom sapura. Berarti fitnah kini kacet sampean andik seher. Fitnah raja. Boh, kamu sampai nom. Mak pintu gantung jo. Di mak koncongan benar. Sati ya bulan tak kepek, benih bulan molot. Congon-congan sepehe. Pola nambik plastik kerekan berkat. Wah, cak langkok milanya makku abek na. Terus apa aja dia? Konsentrat, minta tahu nah. Dak, kakan sih bira. Mereka kena jam dia. Mau konsentrat tiba tabur. Coba palotan, kamu tibe.
Bukti lamunnya tuh raja pinggir lorong. Deki jauh sarempet. Si nyarempet isa lagi. Jo. Laju. Aja bawa na guru. Mun nyatora nyari ketujuan pas sepak. Cuk nyator pinggir jalan. Pangiding ge. Apa? Ngamuko? SDM rendah ungkur yang dinare. Laju. Hati na langsung tak langsung urusan. Boloi jeraten. Engko ada najibat di gua. Selasa lagi ngamuko. Reng tua yang buah gimana lo? Pada naudi asa terus satu tipe kona bumi. Mula karo bangal. Marah ka sepena buan. Lah bener. Apa? Tanah rema? Nggak boleh oh? Nggak boleh kamu mana? Tata ku sekarang kok. Awas wae. Engko awas. Apa buat nama pintu agak cucu. Aka juga orang sombong marajo lu pantes ten. Apa lereng tua yang dulu kiros terusan. Yo, kak angku nyari keselamatan abuk pengok ngalak aju. Keselamatan belum maksud tuh nah. Pola najibat li bisa ateng kasakan jengah. Pas abah tak bisa lah, bon meski bodai challenge bener. Cok teroe orang lain mun sengkok. Sapora na boy. Mun sengkok agawe salah. Sengkok paling ngadak si asapora. Tapi mun lah sengkok sabener cetak itu oh. Jo arep engkok bisa nyapora. Sebelum aras saya sakit hati sepadu. Yo. Temak apa, Yo? Sur. Beres buana. Boh na je. Alhamdulillah beras. Sehat buana sur. Yo sehat to umur to wajar hari lah je. Marah tuh juga lu. Aku nyaman buat di pakarangan nasur. Engko nggak lambat kila aku nginep di nak ruah. Siah, coknya lera je. Anu tak nyaman romana bo nasatia. Jok engkuan sur. Engko rumah terus terang serbek. Kadang terlalu beli ya kalambo. Saking lah kadung, bentak mungkin bisa ulang boleh. Cok marah juri ya. Orang banyak setroma pana marah bo na. Sedeng bo na sela marah juri ya justru ngelo. Kan tak adu secara akal sehat. Kapulana iya sur. Mun panteng dari pangatero. Posisi nangkok rela paling salpak mata naureng. Saking dari kacamata ate. Sengkok satia justru malarap nemu ketenangan pada nalambok. Ki ngakan cukup buja minyak tapi adrep rasana kabesar. Bente dungete maski kun alamak sangker ben apental tanang salah aja. Tapi di paberem boleh. Cuk apa sih tipe ke abu riala katantuan nasi kubusa. Teti satia sengkok pakun apa ngerasa. Berak demang nyata pakun wajib kan kunyuk kore. Yo, jadi ya sih maksud engkau Ci. Oh iya Ci, bener demak aja ya. Engkau ada nyari anak sur. Oh, engkau geluk tak temu jualan Ci. Siapa? Bener tahu berikan anak sengkok. Iya kata panan kok geluk boleh mah cuci kan tahu. Apa mau kau sare? Ada mole apa? Benih tak mole sur. Iya ada pakar ketus sengkok lah. Laku aku masalah kan aja. Iya, cek nyaman lah nak kanak Ci. Iya njek kia sur. Perlu iya cer. Apa napa latih bahasa. Tak men ka bebesa 10 tahun mek makfu.
Tengkana tak tanggung, engko ijauhi mun orang-orang markeun anak tibi. Saben aku masalah, sengko si yang buaki. Benih dalam kebagusan, tapi justru dalam kecubaan. Tak sorohan kok gila temu anak nabok na tak nyaman pikiran. Maksudnya buat nasur? Boh, Nom. Mata laun bu na, merinuman suruh. Marah tolong ibu. Cih, latina rakyat. Apa cerita rubuki ya? Mas kia dur, kan bu nasi nyenggol. At least kita harus punya tanggung jawab gitu loh. Si, asa habaling teko re. Latina rabo na si punya caca. Are kabo dan kapuru. Latina mun tak narema main tarik apa? Sampai tak apa-apa, Nom. Anjak tak arah-arah kok Jo. Siapa Jo Jo? Adur kurang, Nom. Masa rasur? Iya ce. Bok na cok ko si talebat. Beloi on laun poi. Bensa kalian lagi engkau benih niat mamatul. Tapi kun saka terembo. Eko cak bok na ben engkau lapar kenyang abureng dari lambok. Mun cara jeria, tinang kok belia lain nari dan nak polisur. Boh, demak apa na ce? Sampah mah juga tak narema tur. Kira nak benar bengal yo. Sabi teriak ada si bengale kampung dindak kang kok jeket. Tiba na cok ko si ko boter. Engkau sate anak kesakio. Benar bukti akio. Gendim aja cana mah juta kerko sama mama kasih kok. Apa buat nak gelap aku serta kerama mama? Muncul lah kara campur hal biasa pada ngudona. Cuk usah nyambi orang tua, tak lebur cuk. Mun pacet buat na caca lebur. Kau tu na buat na lebur ke atengkaan di pasu. Benih kima tengki cacang adalah kireng tua. Jadi akan jangan kok. Engkau andi orang tua saya kena ngampu kio. Benih marah buat na. Saatnya aja banyak careta. Buat na sapora kasen kok. Muntur tahu di nanyang saraa. Aduh, engkau kareng tua rang asapora. Mak kabut nasi tak tahu atengka asapora. Maksa kan dia. Sapora na, Nom. Kau lo ngajar atur. Pak, setiap bukti aki kadang-kadang aja dia. Coba nabun kore benih orang bensaromban. Erot torot taduk takut rasa kale. Bahkan sampai bungal ama-ama benang tang sengkok, Pak. Pak, marah je perak nengen beuna. Mata ateng kasarombanan ka budina. Mun taku beuna lu kana, marah mulai seher boy. Jeria pangasiran si pertama saumur rudit na sengkok kabekna. Ben bakal bisa ya cerah hiros terosan kabekna. Mun bekna pakun acul ring tua. Engkok pura abang rasa cek bekna talebet tengkana. Engkok kurang beremah ki kabekna cong. Sakapina lae torot, ben kok tak pernah ngajari bekna pada naria. Tapi bekna malah ajil tengka si tak pantas elakone. Ngampu ki kabekna ring tua. Mak boleh dalam kacubaan, dalam kebagusan sakale sengkok tak ride perempuan ki. Kaya nga iya, tak ada guna nangan laki nasab. Sabab diri akun acap betunya. Saben perkara saya lakoni bekna, bagus otak bercuba jira akan tong kabekna tibi. Ben jira bakal tanggung bagi iajunan na pangeran.